Можно еще.
Allah birindeki Ну, там есть только... Onda ışık var. Ne onun? Böyle bir ulaşım var. Onda ışık var. Направо туда идет. Да, да. Kamil Kamalcı. Sami neredesin? Kamera bak. Будьте добры, чуть-чуть. Что я имею в виду? Юрий Земельевич. Юрий Земельевич. Смысле?
Hürmetli kollegalar, qadrli do'stlar, bugun biz biriga ko'ngilsiz voqea o'ng'aydan yig'ildik. Bizning kollegamiz 72 yaşında veterinariya fanlari doktori, professor, davlat ham siyosat ishchisi Fatih Sobonova Sigatullin aramizdan ketib bordi. Qo'yda ham nechta vazifalarda bo'lsa da, bu xalq manfaatlarini qo'yib o'z vatanining tug'an yerini yaratib ishladi ham yashadi. Har vaqt xalqqa xizmat etdi. Barot qilgan amallari o'z xalqining turmushini yaxshilashga yo'naltirilgan. Bu to'g'risida qadar kerak shakda qirista prinsipialda ammo har vaqt дерзкий yapıldı. Мы сегодня провожаем последний путь нашего коллегу Фатиха Собоновича Сигатуллина, человека широкой душой и большим сердцем. Он был прекрасным деятелем-аграрием, который внес огромный вклад в развитие сельского хозяйства Республики Татарстан. Заняв пост министра сельского хозяйства и продовольствия нашей республики в 1990 году, и далее возглавив Ленинградский муниципальный район, Фатих Собонович разработал и внедрил инновационные методы в растениеводстве, которые позволили получить высокую урожайность зерновых и кормовых культур, обеспечить гарантированную кормовую базу для животноводства. При непосредственном участии Фатиха Собоновича была разработана концепция развития животноводства Республики Татарстан по 2010 год. Он вел постоянное сотрудничество с различными образовательными научными учреждениями стран Ближнего Востока, Америки, Центральной Европы в области молочного скотоводства и коневодства. Все мы помним его неподдельную любовь к лошадям. Деловые и человеческие качества, высокое чувство ответственности за порученные дела, внимательное отношение к людям снискали Фатиху Собоновичу заслуженные авторитеты и признания. Он был награжден орденом Дружбы народов, орденом почета, орденом за заслуги перед Республикой Татарстан, орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени, медалью в память тысячелетия Казани, благодарностью президента Республики Татарстан. Ему были присвоены почетные звания заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации, заслуженный работник Республики Татарстан, заслуженный эколог Республики Татарстан. Его уход из жизни – это большая потеря для всей республики, выражая глубокие соболезнования родным и близким Фатиху Собоновичу. Туғандарының, якындарының ауыр қайғысын ортақтастырады. Біздің арадан кетуі якыннары ішінен түгел, а республика көлемінде, аның халқы ішінде бик зор жоғалту. Фатих Собонович ауыр тоқырағын жеңіп болсын. А сейчас слово для прощания Фатиху Собоновичу хочу предоставить председателю Государственного совета Республики Татарстан Фарид Хариловичу Хамишеву. Muhterem cemaat, Fatih Sobonov'un tuğan yakınları hem kollegalar. Bugün bizning barımız dışında onu yoğaltı, ağır kaygı günü. Hürmetli Fatih Sobonov'u bilen hoşlaşarız. Республика президента Рустам Нургалиевна Миниханов, Татарстан Республикасы премьер-министр Алексей Валерьевич Песошин, Davlat Sovet deputatlari isminden hem şahsen özümden Fatih Sobonov Sigatullin vafat buluğu sebeple dolu payıtımız bilen ortaklaşabız, sizge üzümlükler dileriz. Республиканскую общественность постигла большая утрата. На 73-м году жизни ушел видный государственный политический деятель, доктор ветеринарных наук, профессор, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия республики, как уже сказали, бывший глава Нурлатского района, наш коллега, депутат Государственного совета Республики Татарстан, депутат Государственной Думы, безусловно, патриот своего народа и своей республики Фатих Собонович Сигатуллин. От имени руководства Татарстана, органов государственной власти,
широкой общественности. От имени жителей нашей республики телеграммы и телефонные звонки, от которых продолжали поступать весь вечер, вчера, и не только из Татарстана, выражаем глубокие соболезнования родным, семье, близким, коллегам и друзьям Фатыха Сулеймановича Сибгатуллина. Вместе с вами глубоко скорбим по поводу его кончины, неожиданной кончины. Ölümle kütüp aldılar birinde, lakin 73 yaşta Fatih Çobançı'nın güçlü, dertli, bulgan жигитовец, колхозе Чапаев Полтасинского района. Позднее там же возглавлял колхоз «Правда». В 80-м году в возрасте 30 лет, молодым, перешел на партийную работу. Был вторым секретарем Полтасинского райкома, председателем Арского райисполкома, первым секретарем Мамадышского райкома КПСС. Непростые 90-е годы. Руководил Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан. Проводил большую работу в качестве вице-премьера нашего правительства. Затем с 1996 года на протяжении 11 лет возглавлял Мурлатский район. При нем район достиг высоких показателей социально-экономического и инфраструктурного развития. Был передовым в агропромышленном производстве. В этом, несомненно, заслуга Фатиха Сулеймановича как инициативного и авторитетного руководителя, умелого организатора и крепкого хозяйственника. С 2007 по 2021 годы 3 созыва Фатих Сулейманович избирался депутатом Государственной Думы Российской Федерации от нашей с вами республики. В составе фракции «Единая Россия» плодотворно трудился в комитетах по профилю экологии и природных ресурсов. Имея большой личный опыт, являлся одним из наиболее грамотных и последовательных защитников отечественного сельхозпроизводителя. Много внимания уделял экологической безопасности и разумному природопользованию. Умело защищал интересы татарстанских избирателей и работал по привлечению федеральных средств в экономику республики. Обладая фундаментальной подготовкой и оригинальными взглядами, Фатих Сулейманович вел широкую научную и публицистическую деятельность. Член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, ряда гуманитарных и общественных академий России, член Союза писателей Российской Федерации. Он является автором и соавтором более 15 монографий и учебных пособий по ветеринарии, а также более 40 книг и публикаций по этнографии и истории татарского народа. Заслуги Фатиха Сулеймановича перед Отечеством отмечены высокими государственными наградами и почетными званиями. В скорбные дни, о таких люди говорят, с ними уходит целая эпоха. Чыннан дошел. Республиканың ең ауыр аяққа баса тұрған елларынан міне бірінші президентіміз да бүгін мында арамызда. Фатих Сулейманович бик нәтижелі эшләде. Сәләтен, белемен, көчен қойып, республиканы аяққа бастырып, Союзлар Советы біткеш, распалась страна. В этот период қимыласын табып, халқына таянып, президентін ашанып, ерден алып, біргелеп іштерге тұрып келді. Міне шушындай тарих кішіміздің біздің арадан бүгін үйде. Фатих Сулейманович был целой и увлеченной личностью, прожил яркую, насыщенную многими событиями жизнь. Чернота позакушила. Энергичный, целеустремленный человек, беззаветно любящий свою родину, он всемирно содействовал поступательному развитию республики и ее народа. Многое делал для улучшения качества жизни земляков. Уверен, благодарная память о нем и его добрых делах навсегда останется в сердцах татарстанцев. Мақтарам жамағат, Фатих Сулеймановның яқты истәлігі көңілдерде мәңгі сақланыр деп ышанам. Қош Фатих Сулейманович, ауыр топырағыңыз жеңіл болсын, құрметлі достымыз.
Фатих Сабанович белән сатлашу өчен сүз Республикабызның беренче президенты, Россия Федерация хезмәт герое Минтимер Шарипов Ола Шәймиевка бирелә. Hürmetli vatandaşlarımız, belediye yöneticileri, утрата большая. В целом, утрата человека во все времена тяжелые потери. Потому что Бог дал, Бог взял. Аллаху Теala биргән, Ходаем алган. Безнең барыбызның да җирлеккә килгәннәребез. Әйткәндә, тормышыбыз шулай үтә. Шулай үтәргә тиеш тә. Иң мөһиме, инде Ходай биргән тормышны матур иттереп, үзең сәнәгать булырлык иттереп, семья файда хезмәт итәсең. Кемнәр белән яшисең, алар сәнәгать булырлык иттереп, уртак тел табып, матур иттереп эшләргә без тиешбез. Әйтергә кирәк, әгәр дә безнең тарихны бераз ачып карасак, кирәк тә авыл хуҗалыгы өлкәсендә безнең тырышкан товар ташлап калар дип әйтәләр бит. Әгәр карасаң, бик күп булган җитәкчеләребез, бигрәк тә авыл хуҗалыгы тармагында шушы дөнья районына чыгалар. Кемне генә алма, нинди генә шәхесләр булмасын, инде бүген Сәгъдулла Фатих турында сүз бара. Алар дөресен әйткәндә үз тирәсендә генә эшләп калмыйча, бөтен республика күләмендә күренекле, бигрәк тә икмәккә хезмәт итә торган җегетләр үсәләр. Хатын-кызлар шулай. Инде бuna күпме карап барасың, беренче мәртәбә 5000 литр сөт савып алган безнең сөт савучыларыбызда шул районнарда Ленин совхозыннан Каримова. Аллаһ шөкер, Аллаһ Тәгалә аңа биргән хезмәт герое. Мин ни эшли икән Ктурда? Чөнки бу төбәкләрдә икмәкнең кадере, аңа куядырган хезмәт, дөресен әйткәндә, акылда таләп итә, эшчәнлек тә таләп итә, бирелеп, тырышып эшләмәсәң, эшеңне белмәсәң, монда икмәк алу авыр. Минем инде дөресен әйткәндә тормыш буенча әйтә алам, бигрәк тә үзебез кара туфракта якларда булганлыктан, һәр вакыт моның турында торырга ярамый. Әйтергә кирәк, халкыбыз булган, халкыбызның уллары, кызлары шушы төбәк матур иттереп эшли. Әйтергә кирәк, сөт буенча, икмәк буенча, башка продукциялар буенча, әгәр алып карасаң, алар дөресен әйткәндә бик матур иттереп эшлиләр. Фатих Сабанович шундый җегетләрнең булганы берсе иде. Менә әгәр дә үткән елны карасаң, ул бит Арча районында да, Балтачта да, дөресен әйткәндә, Мамадышта да, берсе дә алар җиңел районнар түгел, барысында да эшләгән кеше. Һәм җаваплы эшләрдә эшләде. Шуңа күрәдер әле безнең күпчелек чиракта җитәкчеләрне сайлап алганда шушы тирәдә карыйбыз, бигрәк тә авыл хуҗалыгы өлкәсендә. Авыл хуҗалыгы булмаса, без җирлектә яшибез республикабызда. Бер кешегә күренми дә, дөресен әйткәндә, артык күрергә дә тиеш түгел. Чөнки халыкны туйдырырга кирәк, ошатырга кирәк.
шул вакытта әле ярарга да кирәк бер-беребезгә. Бу уйлап карасаң, Аллаһ Тәгалә биргән тормышта шулай үз урынын табып, кешегә хезмәт итү гаять бер зур тырышлык та, булганлык та. Минем әйтәсем килә, инде бүгенге кайгылы көннән Батыр Савачка, дусларына, семьяларыңызга, балаларга, балаларның балаларына бик зур рәхмәт. Карап, түзеп, безнең бер-беребезгә дә җиңел түгел, авыр хуҗалыгы өлкәсендә бигрәк тә авыр районнарда эшләү. Төрле чаклар була. Шуңа да карамастан, менә шушылай иттереп, шундый түземлелек белән, тырыш хезмәт белән, Аллаһка шөкер, шушындый рәхмәт сүзләре әйтергә нигез бар. Инде берсен әйткәндә, нишлисең, язмышта узмыш юк. Шушындый көннәрдә әйтмичә калып булмый. Чөнки ул бу як халыкның үзе бер үзенчәлекле язмышы дип әйтер идек. Булган халыклар без. Инде ул һәрбер җирдә кемнәр генә эшләмәсен, яшәмәсен, бу якларда шундый икмәкләр алып, шул чаклы сөтсәү җитештереп, башка гомумән инде эшләргә көнкүреш өчен уйлаклар булдырып эшләү, ул зур егет дип әйтер идем. Бик зур рәхмәт. Батыр Савач эшләргә кылган хезмәтләре өчен. Ул дөресен әйткәндә, күбебездән аерылып тора иде. Аллаһ Тәгалә аңа игәрлеген дә биргән. Дөресен әйткәндә, әти-әнисеннән дә, әле малайларын да, әле аларның малайларын, балаларын да бүген сорады. Егетләрдән әйтеп көрәштек бу сабан диде. Кайсы әйтеп көрәштек дип, кайсы әйтеп көрәшәчәкбез дип. Дөресен әйткәндә, шушындый тәрбия, шушындый бур, шушындый семья дип әйтер идем. Ул безнең халыкыбызның байлыгы. Халыкыбызның байлыгы. Ул шул бөтен север, шул төньяк районнарда, ул Арчада булсынмы, Балтачта булсынмы, Мамадышта булсынмы, бу районнарда түзеп эшләргә озак еллар. Аллаһ Тәгалә ягъни сәламәтлек биргән, гомер биргән, ул булдырылган кадәр. Аның хезмәте чынында бик зур. Ул министрыбыз әйткәнчә, республикабызның авыл хуҗалыгы гомумән аңлатына истәлек һәм кереп калырга тиеш дип саныйм. Кайда гына эшләмәсен. Монда җиңел эш юк якларда. Теге якларда юк. Әйтергә кирәк. Эшләмәсәң, эшләгән кешегә ул эш авыр да җиңел дә. Бу инде аерым бер үзе күренеш дип әйтер идем. Аерым бер күренеш. Анда ул җитешә иде. Ул бит әле галим дә. Әле галим була торып, кайбер галимнәр башка эшләргә шөгыльләнмәй, галимлек белән шөгыльләнешмәй булырга тиештер дә. Ул бит әле күпме кандидат наук, доктора наук әзерләп, шуңа да җитешергә кирәк. Үзенә дә үз өстендә эшләп, шул фән докторлар белгечләре булып, шуңа җитешергә кирәк итә. Шуңа әйтәсем килә, ул безнең бер истәп калырлык, бик үзенчәлекле тормышта тирән эз калдырган шәхесләребезнең берсе дип әйтер идем. Без аңа җиңел эш бирмәдек. Чөнки авыр эшләр вакыт бар ул. Ул авыр эшне тотынып эшли ала торган шәхес иде. Әгәр биографиясын карап чыксак, карасак, анда бер җиңел участок та юк. Ул авырны җиңел итә ала иде. Шулай гына. Абылай инде төптән карасаң, бу районнарда эшләү бер вакыт Фикърәт Әбүзәровичнең әйткән сүзе бар иде. Ул Мамадыш районы белән эшләргә инде, анда барбер икмәк булмый инде, бәлкем аны имән утыртып чыгарга дип бөтен районны. Шундый вакыт җиткән. Халык анда әйткән иде. Чөнки нәрсәгә эшләп карап, икмәк алып булмыйдыр. Аның заманасында инде теге башламалар, белә
Ничек кенә булмасын, аерымчылыклары зур иде аерма эшләрдә. Шушындай шартларда шулай матур иттереп эшләп, шундый хөрмәткә ия булу өчен үзегә, туганнарыгызга, семьягызга һәм бөтен халкыбыз исеменнән рәхмәт җиткерәсебез килә. Язмышта узмыш юк, Ходай инде шулай күрсәткән икән, язмыш шулай икән. Мин әйтер идем, урының җимакта булсын, тынычлыкла. Сабанова Фатих. Фатих Сибатович, әйтәбез инде үзебез. Значит, уж рәхмәт бар шикелле. Калган исәннәргә инде онытмыйча кешеләргә яшәргә, шуңа күрә кайгыларыбызны бергә уртаклашып, матур итеп әйтәсем килә, шулай булырга тиеш тә. Соңгы юлга сайларга җыештык. Һәм бу җаваплы әйткәндәй бурчыбызны без үтәп онытмаска тиеш. Аның эшләгән изге эшләре. Аны санап бетерә торып, мин аны сезгә санамадым. Ул нәрсәгә дә тотылмасын, барыбер башкалардан яхшырак эшләмичә туктый алмый. Туктый алмый. Көрәш булса, бәреп чыгара кирәк, ат чабыш булса, беренче килергә кирәк аңа. Туфрагын инде булуга карамастан, тырышырга кирәк, башкаларга карышмаска икмәк буенча. Менә шундый булган шәхесләрнең берсе. Безнең халкыбызның улы. Без шундыйлар. Шартлар башкачарак була тормышта. Тәрбияләү, яшәү шартлары, гомумән без дөресен әйткәндә мин аны бик яратып шулай дип әйтергә без булдырабыз. Барыгызга да рәхмәт, менә килүегез өчен шулай. Аны соңгы елга бергәләп озатуыбыз. Без шулай бердәм булырга тиеш. Без үз халкыбызның дәрәҗәсен үзебез сакламасак, аны кем саклар дип әйтәләр. Аннан инде менә әйтәсе килә, Фатих Сабанчының вафат булган җылы. Менә ни өчен соңгы көннәрдә булганны күрсәтеп торалар. Бу бит мин әйтәм, аны дөресен әйткәндә, башка сыя торган сыйып бетә алмый торган эш булса, башка сыйып бетә торган эш булса, чөнки Болгар дәүләте 1100 ел элек ирекле рәвештә Россия җирлегендә ислам динен кабул итү, бу ифакаль вакыйгат бит. Ул тарихны карасаң, я сугышып, я кан куеп, я нәрсәләргә булмаган тарих патология. Шул диюләр эшләгән. Бу ирекле рәвештә бәйрәм. Чөнки без моның өстендә эшләп, берсен әйткәндә 10 елдан артык аны исбат итеп, бөтен дөньяга алдында исбат итеп, ЮНЕСКО алдында исбат итеп, анда мөнәррәгән экспертлар. Дөресен әйткәндә, легилектән күп халыклар, инде үзебезнең мөселман халыклары, ничек безнең дин ирекле рәвештә Татарстан, Россия җирлегенә килде икән дип, нокта куелды. Бу чыннан да зур бәйрәм. Бу зур вакыйга җыр. Бу эштә дә минем әйтәсем килә, Фатих Сабанч. Сезнең хезмәт бар, чөнки барыбызның да хезмәт. Уртак хезмәт. Ул гасырларда дөресен әйткәндә бер мәртәбә була торган вакыйгалар. Шундый матур итеп, бәйрәм итеп, тыныч, шатланып, шушы вакыйганы яши башладык. Соңгы бу елларда ул безнең дөресен әйткәндә халкыбызның бер җиңүе дип әйтер. Аның бер этабы шушы гасырларда. Аны шулай кабул итәргә тиеш. Ул дөресен әйткәндә без сезнең белән эшләгән чөнки без аны дөньяга таныттык, ЮНЕСКО шауыздырдык. Анда бер нинди исбат ителмәгән иде. Барысы да исбат ителә. Айсияттан килсен, аны без барыбыз да белмәк кешеләр. Ул нәрсә икән аңлап, матур иттереп
yaşarken yazsın, şartları yaşarken yazsın. Çünkü biz neslegine tutmasak da buldurabız. Bulmagan işe tutmaska gerek, da buldurgan işe makul ettirip, işlem çıkarka şartlanıp yaşarken yazsın. Rahmet var size. Var mı sana? Hoş sağ olun. Kısa olmayış. Ormacılıkta olsun. Rahmet edeceğiz. Слово представляется первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации по делам национальности Эльдару Юрьевичу Хабибуллину. Hürmetli doğanlar, Ruslar, Fatih Sobanoviç 90 yıllardan beri aralashkan bularak hem bu vakitte de minister bulganda hatta yaşlar siyasetine de onun yığıntısı var idi. Birge kulüpünü işlep, bir köp yerden gitti. Hem indi mine sundu, 14-15 yılda biz onun bilen birge yeneşe oturup, yeneşe aralaşıp işledik. Hem aytesi kile onun devlet dumasında avtoriteti pek zor idi. Onu iş edemine köp güne kişiler şaltıratıp, şanmışa sırap, nerse buldu deyip soruyorlar. Hem onun elbette onun yokluğuna şanmıyorlar. Onun karakteri elbette en ucudaki karakterli olurlar diyor, delepçen bulurlar diyor. Ondan kaybır bizden kollegalar jürilerdeydi, kaybırları zor hürmet bilen elbette aralaşalar idi. Haminde ol kilmegen, aralaşmagan kollega yok idi. O indanda varsında Tatar Gaylandır bitirgen indanda bizden kollegalarının kubisi özünün çuşu anlatığı bilen, söyleşiği bilen, delilleği bilen, şuna göre anlaşılmışa bulmaydı. Bu içi bilgendir, şuşu kişi bilen birlikte, şuşu kitaplar yazı bilen de, hem indi özünün tüp yönelişi, bu ekologiyaga yöneldirilgen meselelerinde nık tüpşinip, nık bilişip, işleydi, her bir ministerga barıp gireydi. Tatarstan gerekli bulgan meselelerini haritaydı. Şuna göre min ulim anlam da özünün yönelişin neticeli işlegen hem Tatarstan için kaygırgan kişilerin birisi deyip etesim kile. Ol indi bizge de nıktır yığıntı yasadı. Özünün bay, iştelikli, yönelişli hem ihtibarlı buluğu bilen şulay özünün bütün yaktan kilgen yerdemi bilen, özünün işe gidip balaların simyasını yaratığı bilen, amgil balalar turunda silap durdu, güreşerler, şunda gittiler, şunda bolalar, kim tuğan yağın, tuğan yerin, kim simyasını yaratan, ol indi bulgan kişi. Elbette kızganış, eli o devlet dumasından gitgeç de, koyasın o, nişisin o, nerse işlediği bir köp kişiler gelip soruştular, anı yuxsundalar. Barlık, anın dostları isiminden, devlet duması isiminden, kollegalar isiminden, elbette simyaga hem barımızga da kaygırıcı жеткиресим kile, şunday mertebeli kişinin yuğaltığımızga nık kaygırabız. Hem rahmet Fatih Sobanoviç, ornunuz cennette olsun. Fatih Sobanovich'un so'nggi yo'lga uzattirganin xizmatdoshlari, yaqinlari, do'stlari, Agr san'at kompleksi veteranlari, rayon ishtirokchilari keldi. Hozir so'z Adna munisipal rayoni boshlig'i Dr. Ahad Erkanov Hakimov. Aramızdan legendar şahıs halkımızın izleyen Respublikamızın işin bakımında Fatih Sobanoviç. Fatih Sobanoviç Fatih Sobanoviç o bindigine işte Потенциально işin yerine işlere başladı. Mehmanım bilen uzak yıllar bir ülkede işler yapılır. O doğru sözle halkımızın şunday
maqali var. Kurusun aytgan tuğanına yaramagan. Albatta o tuğusu do'stlikni yaratdi. Bakır Sobonich o tuğusu da albatta bütün kişilere şartla bitliği. O o'zining ishini, xizmatini fanat olarak o'zini dirishligin har vaqtda isbotlab chiqdi. Bakır Sobonich o bizning ko'ngillarda mangu saqlanib, Bakır degan isim Arapçadan jenguvchi deb ataladi. Ko'p narsani Bakır jengib, o'limlarga jengib o'tmishdi. Tuğanlarının, yakınlarının bir hem hayasın ortaklaşan, orada uzmakta bulsun, ama jengib bulsun. Фатих Салбанович был очень активным и разносторонним человеком, имел ученые степени доктора ветеринарных наук, являлся профессором, занимался научной деятельностью. Слово для обращения представляется президенту Академии наук Татарстана Максиму Вячеславу. Хурматли туганнар, да, мы прощаемся с выдающимся общественным деятелем, членом-корреспондентом нашей Академии наук, доктором ветеринарных наук, как сказали. Он оставил след не только в общественной, политической, хозяйственной жизни, но также и в российской науке, я бы сказал. Он на протяжении всех лет занимался актуальнейшими проблемами нашего Татарстана в области сельского хозяйства. Знаете, не опубликовано более 150 научных работ, как вы уже сказали, 20 монографий. Основные работы были связаны в области ветеринарных наук. Было уже сказано, что он являлся инициатором и участником развития концепции животноводства в нашей республике. Следует также сказать, что много он уделял внимания в последние несколько лет проблеме утилизации отходов животноводства, где добился значительных успехов, применяя биологические активаторы. Последние несколько лет уже он занимался очень активно проблемами экологии. Издано было 2 монографии, которые получили очень высокую оценку специалистов. Ну, мы уже все отмечали его неравнодушие, патриотизм во всех вопросах. Я знал Фатиха Салбановича почти около 20 лет. Но я считаю, так судьба у нас распорядилась, очень близко мы сблизились с ним, когда лежали вместе в московской клинике, и около 2 недель мы вместе были. Ежедневно многочисленные, многочасовые беседы, и тогда он раскрылся в полной мере. Одно дело формального, когда в таких условиях, когда заботишься друг о друге, и это, я понял, какой он всесторонний эрудированный человек. Я познакомился с его прекрасной семьей, с его женой, с детьми, которые помогали и нам, и мне, и моей жене. И вот здесь как раз его проявились удивительные, я бы сказал, человеческие качества, духовные качества. Я вот благодарен, что вот эти дни как-то они у нас остались, и потом мы даже друг друга как-то звали: о, брат, 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 и так далее. Светлая память о Фатихе Салбановиче у нас надолго сохранится в нашей сердце. Беспокойно, Фатих Салбанович, мы тебя будем помнить. Слово для прощания представляется представитель Совета ветеранов агропромышленного корпуса Машаревич, пожалуйста. Фатих Салбанович ситуация. Bu yılantı Respublika çünkü Фатих Салбанович Kırkken edişi tarih izkepçirir olur. Biz de Фатих Салбанович bunu gösterdik. Mütefadil veterinar institut
tanışıp Sengö Ekkenler'e kadar anımdalar üyeler otorite konulik getirdik. Bu veteriner akademiyede bize kıraşçı bulup, lider bulup şurada terbiyelendi. Ondan sonra da Zakkına, türlü rayonlarda spesialist bulup, ciletçi bulup şöyle bir Allah durumdayız. Şu birge adım bile 95. yılda o bile üzere birinci yardımcıydı, birinci zavisidir. Adım bile birge şu ilk ağır vakıflarda birge Kugakul denizci kuşladık. Özellik bulgan bütün enerjisi, bütün bilimin anın yanından kütkine işler, kütkine kalkınlarımız, sakızlarımız ne kadar karanlıkça, ne kadar kudurga, bitir şerifçilik etkez bizlerin ülke münasışlar matur edip Kugakul dışarı işleyen kişi yuvaltı bir kavuk benim için, bitirimiz için de. Çünkü Batık Savaşı'nın işleyen vakitlarında o vakitte kalkışçılara likavi maşinalarını bir zaman 250'ler maşina kalkışçıları tarattı. Ana ilgen kampanyalar durdu. 96-97 yıllarda 96 yıl ve 95 yıllarda ilk kritiklik bulduruldu. Motor edip işledik Avrupa olabilirsiniz. Batık Savaşı içinde çıdı almadı. Tukta bizim güzelliği verdi. Dolar rayonuna gittim. Anda действительно motor zor güzelliklere erişip Respublika'da zor erişip. Batık Savaşı. Onun cevapta bulsun. Onların tanışmasın. Çünkü senin kıraşçılığı, senin bozukluğun turunda yani Tramara, Uran kazandığımızın belki Uran'da da ismini bulur. Sizin bitipler hangi ismin durumda bir kere legendalar, yazan kitapları da istemizdik. Anı da okuruz. Batık Savaşı. Onların cevapta olup onların tanışmasın. Sizin bütün veteranlar eşması durumda bir otorite kurumları seyrettirerek otorite Magra Provinsi Komisi Respublika'nın veteranlar eşması buldu. Biz adam otorite biriler gamir idamizali. Yani birbirimizin işleyen işlerimiz kadir vakitleri bulup kaldı. Sen naşı деятельности, все трудные времена, все это знания потребуется в дальнейшем. И наши профессорско-преподавательские составы, и которые научные труды, которые кандидатские диссертации защитили, которые докторские диссертации, эти материалы все востребованы. И вот именно этот человек, вот действительно был мотором. Вот Александрович, много не расскажешь на этой панфиле, но твои дела, твои мысли, наши ветераны сохраняют в своих сердцах, и мы стараемся осуществить жизнь, потому что наших спей спокойно, мы от тебя не забудем. Сейчас представляем слово сыну Батик Савановичу Рашиду Батиковичу. Президент ГОС, Рустам Валерьевич, Борис Павлович, Карматре Бунгер, Ушлашу Митингованда, Казнашушылар, барлық сырада біздің айтылып шұғылы бұрлап, аның қызметлерін, хөрмәтләп, соңғы юлға сыдырға жолғанымыз үшін ағайларыбыз, туғандарыбыз исемінен шексіз зор-рахметімізді жан шақырғанымыздан білдіріміз. Барлығында сәнлік, саулық, жан тыныштығы білән өмір сүруімізді, хезмәтләребездә уңышлар телибез. Зур кайгы-хәсрәтләр беребезгә дә булмасын иде. Рәхмәт сезгә. Хәтта булды. Хәзер сүз Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Кызыгыйевка бирелә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Hadirin kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz bugün bizden ilk kararda Batur Yürek'te bizden yoldaşımız, Görünekli Milletinin şahsı, Dünya şulaydı kurulgan, bay mesin, yaşlı mesin, batır mesin, kurkak mesin, burada müzitira hatta bu dünyada kural. Barımızda barışak, barımızda selametti, şunun zaman iyiler, kişiler bizlerle mükemmelerler, bizlerle zirişine görürler, ama ecelinin, vakitinin hem uğrunun kırılmazlar. Biz menamında ölüm diyen vaazlanlar için değildik. Çünkü Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem bütün vaaz kişilikte ölüm Allah'ta alâmetidir. Bütün imamlar da bütün kişide silerge yaratağımız indi. Yaşı bizi bile bir neslat gitti almayın. Kolay bir değil. Ama münadim şulaydı kurulgan, Allah Teala bizni şulaydı yaratman. Biz bile bir neslat gitti almasak da bizden sonra neseler nişi alırız. Aldırıp gitti alırız. Vay be. Bu bir cihetten indi. Fatih Soğan'ı büyük bir bizi şirk örnek olurlar. Anın en birincisinde ulları Allah taşa sileşerler, Allah güreşerler, Allah garbında oynayırlar diye. 1981 yılında Upravlение ekonomistleri iş başında Fatih Soğan Şirkesi sekretariye annan kurmaları indi. Bütün şeyler şu lideriye. Onun yanına mesela yardım ismi yoğaltıp düşediriye. Bu salgısa da Yavuz tügür. Bu konkret diye. Ama işlesen, onun yanında rahatlanıp yürürge buladır. Bir nesneden korkmuş. İşlerken yaratadır. Doğrusuz diye. Durunuzmakta bu sınavı. Tarih bu inşa. Kızanın besahatler bu yesileşedir. Dini meseleler bu inşa. Başka fazla da şapırı baladır. Yıldan korkmak. Başka kardaydı sileşedir. İlerden değil. İlk farklı bir kurkan şahsi hem de bir kurkuşlarga örnek oğluna münasebet edilmiştir. Ananın hadisi yıl başında vefat oldu, September başında vefat olan bu yılda da Oktober başında da doğan oğluna koydup, oğuldaşlarını ziyip, iski alıp, nefrettirip papazdan zirat kıymaların kursende, meklerden kursende, meşetin kursende, yılların kursende, doğan oğuldaşlarının hikmatlı dizi var. Şimdi Respublikamız altında asımlarında gittiler. Allah'ın rahmetinde olsun, riza olsun, yatsın varımızdan da buradaki gençlerge varımız kadar bir zor rahmet. Biz türlü vakitte kişilerinde yaranmaman sözleydik kıyabız. Şurada gidip biz dahil olduğu belirtip kolabız iken bugün buradaki gençlerin kişide Severişin dahilliğini Allah'ın bulursa. Şuna göre elbette Ülkenden sonra makul sözlerine gideriz. Dahillik tasarıyız. Şu makul sözlerine isen vakitte da birbirimizge yüksek idi. Birbirimizden kaderin bilsek idi. Bir gerekte oylada belki şolay bulmanda durmuşta makul rakıları, belki ömürde uzun rakıları. Şimdi varımızdan da riza olsun. Vefat-ı Mekkem bir geçmiş duranış var. İnna lillahi ve inna raciun ihramim ve şerif-i şeyh madrib bekliydi. Biz Allah'tan gelgen olursa faydarız deyip Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne kâlû Rabbuna Allah ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل ومحرمنا في حديث الشريفات من كتابك الكريم الى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه وجميع الانبياء والمرسلين ولارواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات والوالدين والاستاذ والقرباء المسلمين اجمعين. اللهم تقبل منا برحمتك يا ارحم الراحمين يا evlerimizin başlıklarda kimseliklerimizin vakıfbalık bizim fazla rahmetimle bizlerden bağlılık varsamıydı. Allah'ın hepsi Allah'ın kuşundaki varlıklarından bir kimsiden devam edip dışarıdan bakıp bir şu an olan olanlarının etiyen ilerinin terbiye ve vatanın ruhlarına da varsamıydı. Allah'ın bizlerden varsamıydı. Yarabbi şu an kanetlerin sağlamış olayı başarısının ismine de mahkum. Zevban olup Fatiha'nın darfına da vay bizlerden güle gidiyor işte bağımşak basamıyla kabirlerin iman nuruyla, İslam nuruyla, Kur'an nuruyla basamıyla dinlerde yapmışak sataşıp ben neşirip ve bağımlıkların gelip basamıyla Allah'ın ziriklerin basamıyla bağımlıkların evlerimizden zirat-ı kulağımızda ekşetler ruhlarının evlerinde cennetler kurbanlarımızın basamıyla Yarabbim bağımlıkların evlerimizden ilk günlerimizde canlarımızda, ailelerimize, arkadaşlar, bilenlerimizde selametlik Güzel nur, balık güzel nur verip, güzelimizden, balalarımızdan, çiftçilerimizden, umutlarına tevfik, hidayet verip, yaşatılan dünyalarımız, İslam dünyası, Kassam İbizinin kuşkanlarının, tevfiranlarından, yılıp yaşaması, İslam ile, Yarabbim, Ankara'ya taşımadan, ilgen yama şeylerini, gidecek yama kuşlarına, hayırlı şeylerden, hayırlı kuşlardan, hayırlı kuşlardan kalıp, bizden delaleminin verip, herkesin Allah'ın mahbub olup, efendilerden, o hatlarlardan, kala pazardan, İslam ile, Irak'ımızın din rahmetinden, mekteparlar, başlıklar, zirvurun, mağrurluklar, sağlık, şükürler veren güler ıtlıklar, Yarabbim hayırlı maddur şeylerini verip, şükürlen hizmetlerimizle Müslümanın bol nimetleri tepkirip, zihirle nasip İslam ile, bir günden sonra bizimizde nasip nimetlerden, kılın dışında, hayırlı dışında, şartlık, zihir, muhalisiler, bizimizde kullanırlar nasip İslam ile, Yarabbim Zevman olup Fatih'ine, ailesinden, babalarından, uzatmışlarımızdan, hesap olup tabasını kaldırıp gitmişlerden, İslam'ıydı, Sıratılan şerifetimizle, muhtemelen öpkelimizi uzatmışlardan, İslam'ıydı. Kalban ömürlerimizi başarısından, hayırlı ömürlerden kılıp, dillerimizge, ömürlerimizge sağlıklar verip, bizim izahlar, ömürlerimiz nasip İslam'ıydı. Bu şekiller arasında baratılan izahlarının bakarım, hayırlı kalıp, mücahit kuşatlarından, Diklerimizde sağlık, selametlik ve vatanlarımız meydan vakıflarımız İslam'ıyla Abdülk sonuçlarımızda la ilahe illallah Muhammed Resulü duruma var. Abdülk korunarımızın Allah İslam'ıyla rahmetine konuşmakta mısın? Rıssasının vaktası var. Bergav İhsan vakitte bir balasın, diye bir anasasın, bir vakitte hanım Abdülk korunarından olur diye bala yapıtı, yuvabatı, pay hasretinden kılgan kişi konuşmakta olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Büyük bir rahmet ve şartlarla tutulmuş. Благодарю всех, принявших участие в митинге. Похороны состоятся сегодня в 11 часов в Глазском муниципальном районе, в селе Аббазово. Те, кто не успел проститься, Фатих Саланович, могут подойти и попрощаться. Затем оставим его наедине с семьей. Правда, митинг объявляю закрытым.